tutulite tugite revival Kenya ni roka. Revival is coming, revival is coming. Revival ndirereho ni abaru ingi. Pastor waru ingi na apostle waru ingi. Revival ndirereho ni ya Ng'ang'a, ni ya Muiro, ni ya Masinde, no. Revival erehithagio ni Ngai with his own material. Okay. Wanyita, with his own material. So the same thing niyo urona ninge eke happen. Ciana ici ni kwarahurwo ciarahurwo from nowhere. We are leaderless. We are churchless. We are religionless. Tutile hatu tribalist. But they don't even understand kile mararwira. The process ya agency ya Ngai. Adu akwa ngoma ria maina magerera ngoma adu a Luciferic people. Niyo ma engineer the next one to distort. Ni mathondekire kaundu kangi na magathondekirwo mathare. Niho imwaneire todo routing yekirwo thaa 9 thaa 10. By the way, from morning kwari guthaka muno. Routing todo imwaneire ciokire thaa 9 kuma mathare. Ciokire thaa 9 nigetha moke maiye mathukangie nigetha credit ya ciana ici ithuke. Okay. Nanyita? Okay. Iyo niyo group 2. Group 1 ni ciana ici. They are genuine. Ni ciana cia Ngai. Nigo. Na nigo kuoni haria ciokeire. Ruto ndari muthamaki wa guikara. Ari a prepared transition. Okay. No rire araikarire gite kiu ri aranjire kwegacirithia we mwenyewe nikio adisorganize. Wanyita? Nigo. Todo system ile agirwo ni gwikira ni system cia Ngai. Kwa uproot system cia kwa ngoma magioka makimu hijack. There's a time damwirite enda gwikara State House na thayo. Ama muri State House hiyo getha kugena State House igi ya kuonjeru todo area yakitwo na kigongona kia Freemason. There is Ferric agenda yakirwo ni Sir Evelyn Berlin na kuri indo ciathikirwo riu uri arekire ri arekire renovation no indo icio ciku ni kigongona kiumaga mwaki nigo nikio rona hingo ciothe gwikwo demonstration kire agenda ria yukaga mbere ni miaki to ni kigongona kia miaki nikio kingi arokite nigetha to ni maramenyire there is a wave that is coming the marenda go stop nikio queen arakinyite mbere nigetha magire go stop the wave makie mwaki ungi nikio gwakirwo nyamu cietagwo tare railway station nyamu kiu giakitwo every city in the world they have it iyo ni agenda ya Luciferic agenda kiu giko gikiga kia mundurume na haria thini kiga kia mutumia to niki agenda ya go spread riri immorality thini wa bururi nigetha kweheria mundu moko-ini ma Ngai. Nwanyita? Ndakunyita. Niyo mara propete na maga prop uhoro wa gay LGBTQ na maga prop uhoro wa makanitha taru kwe makanitha specific mara finance to ne gay community kana LGBTQ makanitha very prominent in Kenya. Mena ma bishop very strong very prominent, ma pastor very strong very prominent, mena crowds mena besha mena maudu manene muno. The whole agenda was to stop the agenda of God. Ihota go succeed. Okay. But riria anake mara hoti na iretu mara hotire kukeria thiku ya gatatu agenda ya makanitha macio ma LGBTQ ni ragwire. Agenda ya Luciferic agenda politics na economy nikio maroete Ruto makamutwara America makamuhumba thumbi ya Luciferic agenda. Johnny Ruto akiuga ati muthenya ungi ati Ford Foundation. Ford Foundation no ya organize trip yake ya guthia America. Doge succeed gweka anything without Ford Foundation in America. Todo ashiru niyo makorogoru one world order. Nwanyita. So makimutwara kuri ari kuringana nake ri ni maramwejagira irima guko. You see, it is total confusion. Todo onake that I understand na doe kuri ari todo wira wake nikio andu marauga uthamaki wake ni muthiru. Uthamaki wake tete ni kumaanisha ati ni kuma gitini rucio kana oke. David ndiraitiririo maguta ari aitiririo maguta hero ho wa Ngai waumire kuma kuri Sauro ugethi kuri kwe David. No Sauro ni athire na mbere. Nigo David nake agicoka ruru nigetha ahariririo oke take over. Wanyita? Muthamaki wa andu maratida makiuga ati muthamaki ni muhaririku ri iyo ni process ya Ngai. Na muthamaki ti mundu ati ukate ogene itererie mundu maguta. Kuone gukorwo ari kuo
ni arathi na mbere na gwathana in the spirit, just as David was existing in the spirit. Okay. Na kio ni aguthi na mbere kuikoro hao nginyagia riria ekuhota matuko make megukinya arware murimu ta wa Saulu wa kubatara mundu we kuhura gita oke amuhurire gita ahone nigetha kugena shift. Ti mundu kuma gicagi oro uguo acha ti mundu kuma na kuati oge tene ni atene ndarotire kurota ni turotaga does not mean ati tondu no arota ukienja irima na irima. Tari ungirota for example ungirota ugikohiki, it does not mean ni uhiki ureka ni gikuo. Aya. No nyita. Is it? Ungirota ugikohiki ni gukua. Ungihota ugikohiki na mundu utaramenya nduramenya no ucio mureko hiki nake nu urakua. Aya. Nyita. No riu uri ukwaje kuga he ndironire gikohiki na apostle. Gikohiki no nyita. But you don't know nu urakua. Nigo. So irotori kurota ni very good, ni very genuine, but interpretation na ku understand the systems ya Ngai. Uni hoguga gatiriri. Yes. System maudu macio mothe marekekire ri. Ngai ni ara revolutionize Kenya. It will never be the same again. Nikio racoke kuona nginya magongona ati acio andu ni marathirwo, andu ni makuire. Riria waiguire ni kwarathwo andu utuko githurai kuria kungi ni thakame yendekanaga nigetha stop kiundu giki gioka. Iyo ndirakura ni high level system cia kwa Ngoma nicio cia wakaga nyumu giciria ni mahiga muraikia ri kwi system ingi ci high level cia operataga Kenya all over the world na thingima iraturite murikite u Kenya uguo. Once they win kigongona gia Kenya they have conquered the world. Koro ni marahotire go stop this Gen Z's na revolution negira hotire gutuika suspended. Nanyita negira push to another time kana yage kuhinga ituike aborted. Maudu Ngai no urathiro ni ugatuika minister ni ugatuika president no kijata yaku ekuo they abort it. Nanyita nikio Ngai ahithaga muthamaki nikio Ngai ahithire mutha na kya mutha kimutwara ku aricio marangeana akimutwara ku nikio Jesu aayirwo agitoro Misiri kuhithwo nigetha the time area in the spiritual realm operate tondu hari time area operate gataru murango wa kwa Ngoma urari muhinguku tondu gatagati-ini gaka niko marenda ko operate na mahande kitina kio thamaki wao na mahande mubango uria marenda kubanga. Number 13, when there is a number 13 taru date 13 number when there is that niguo murango wa kwa Ngoma uhingukaga nanyita na niguo ma operataga naguo muthenya kuria Kristiano namba 7 ni muthenya wa kirathimo ni munya niguo ikiguru ria kuri hingukaga. Numbers ni ri power na nikio urona marambite gutu synchronize na numbers. Niko ni mundu gwito Kenyatta agiturehera huduma kadi tukifoswo tukirega tukiuga ni ya Ngoma tukiuga ni yake. Of course yeah, the same system ino riu irenda go counter kira giki tondu yari ituingirie thiini wa numbers ithu tutari thiini wa numbers tondu ithu turakoretwo the idea Kenya they are enrolled in the system ya Luciferic tondu ndungitwara ID America yaku irute wira ndingiruta wira no riu marendaga gukuhe ID at wherever you are known mahinya button yaku ni mekuruta rugano rwaku information yaku yothe iyo ni ya Luciferic agenda na nyamu yo mamikrokirie magitwara nginya thukuru makimitatia kwita gote Nemis makihe mwana waku riu thira thukuru ena namba na betari na mundu ngitheini wa thi Ajita haria hothe agatura thi namba yake ni ya hinywo tono yari uragio heana karugano rwake kuri athomeire uria ke talent yake nikio rona system ya education ya cenjirie nigetha ihote kumenya mwana muna beto ya shukuru mwana nikio etagia matumbe agetio ke mutu wa ngano agetio kahio agetio ke tondu marenda ku understand mwana uyu Anita niko filago every documentation ya mwana ucio it will be categorized through onani na miaka igana rimwe ni akamenyekaga mwana o type yake ni uri information yake they have the total information from shukuru ni thiete kwa uma turehero huduma ikiona namba indo ciothe cithiaga na namba ngari ni namba the number plate ID ni namba ID number passport number PIN
number to classify ona tuonagwo na namba tutionagwo na as a human being kuria uthamakini wakwa Ngoma yani Luciferic plan na ino etagwo one world order. They classified everybody into a number so that they can be able to synchronize systems ito ciothe. Ugathiro raya ni namba etumikaga tirito muno muno mathiaga na birthday what's your birthday kururaya ni more important gukira we no anyita is more important gukira. So that is what ugethio rimwe ni kumenya birthday yaku you be rejected. No anyita the point yakwa yuma ke system ici ri ndakuhe system ya mbere ya Ngai iyo ya Gen Z mokete na Ngai ugioka system ya underworld go take over the maundu maya nigetha maharaganie maiteke. Fortunately Ngai ni amuvete very fast na akahadithia kigongona kiu riu hari na agenda ya gatatu neo riu ni ya akurufu na kokenda ku suppress na kunina ukristiano anyita na nigakurufu kara ndakwirire getagwo kake ka Abuja Declaration na nidakwirire tukiaria nawe hangi kwira ati it is not about the bill. It was not about the bill. Yeah. So reject the bill ni akinyire na Ruto akimeshokia bunge. Maandamano makire make marathi na mbere. Itorugo maandamano macokire guthi na mbere. Ugituika ni andu ni mekwaja kugeithio. Andu ni megusherero kwao, makanitha ni mekugeithio. All this man of things that is happening around ni kaundu keho Ngai abangite. No wa mbere maandamano macio mekikire mathiko 1 2 3 thiko ya mbere na ya kere na ya gatatu macio mari the genuine move of God. No kumani na hau ni mahaijakirwo ni andu metirwo goons. No matiari goons in such bali no turarwa ni spiritual ti physical. Ona Ruto nikiro na ginya Ruto cannot be able to understand. Rora abunge anio mapushire Ruto makihitukia bill iyo by the nyane mahitukitie na makamutengereria athia sign agicoka mwaki wa kana ginya bunge kwa ingiro kwa bunjwo ri o we agita andu acio mamutengereirie akimera ni a withdraw aria mamutwarire ri nio maikarite mbere yake ha na ni mahurire makofi ni undu wa Ruto gucokia na makiuga this is a brilliant idea. Okay uri atiriri makimutwarira ri matikohotete kiundu kiu kia brilliant idea unihura understand the whole situation. Kenya is not alone. Yani fururi-ini uyu witu ri he maundu mangi mara operate Kenya maundu matatu nanyita maundu macio matatu ri kwina goons kana twina andu thiini wa process ino mo especially academic andu a opposition andu a group ya Raila aria mamenyerete gwika maandamano. Todo baba niwe uikaine na maandamano. Baba matitwekire involved thiini wa maandamano na ni moe ni meko fail. Ngerikana hai mwana cikorogo na haka yore ceugaga tutigoteithiria Gikuyu ni mwato saritire riu thie imurika. No nyita no kare takau makiwa riu thie imurika tutikumu support tutikweka ate ni muritu sariti. Riria macokire makiona uria ciana ici ciaumira ri ni mathondekire kaundu kangi na magathondekirwo Mathare. Niho imwaneire tondu routing yekirwo thaa 9 thaa 10. By the way from morning kwari guthaka muno routing tondu imwane icio ciokire thaa 9 kuma Mathare ciokire thaa 9 nigetha moke maiye mathukangie nigetha credit ya ciana ici ithuke. Nanyita iyo niyo group 2. Group 1 ni ciana ici they are genuine ni ciana cia Ngai na nigo kuoni haria ciokire ni ciana cia Ngai. No group 2 niyo yatumirwo kuma Mathare ni yaheagwo ngiri nigetha moke mathukirie ciana ici nigetha credit iyo yuma ya ciana ici ithuke. Riu nuona political high level politics uria ciekwo nigetha credibility ya move ya ciana ici ithenge nigetha aya moke aya mamenyerete aya moikaine ni mekaga nigetha mogoka riu magatuika ni ma take over. Riu switch yokire the underworld people andu aria maumite kuma kwa Ngoma
the underworld people, yes, nio mokire after this children moka oyo kama take over, okay, na magithukangia na kuma hingo yo igwa kwina guns na ikuru kwina guns kuria kungi, it was a take over nigetha credibility ya ciana ici thuke. Nyamu yo ya engineerwo ni andu me thirikari-ini. Oh, it was government killer. Yeah, it's engineered. Na andu acio riu mamenyerete acio moikaine mekaga maandamano. Okay. So they were not involved. Tondu the process ya agency yari ya Ngai. Riu andu akwa ngoma aria mainamagirira ngoma andu a Luciferic people nio ma engineer the next one to distort. Tondu Gen Z tuturite tugite revival Kenya ni roka. Revival is coming, revival is coming. Revival ndirireho ni awaru ingi. Pastor Waruigi kana Apostle Waruigi. Revival ndirireho ni ya Ng'ang'a, ni ya Muiro, ni ya Masinde. No. Revival irehithagio ni Ngai with his own material. Okay. Nonyita with his own material. Maure nigetha mathie githaka ri mathire githaka with ne Ngai wa mara holiday a General Waruigi, my grandfather ke mathi ari agi. Nobody was organized. Onogira history ya mau aguka nacio ngere matiari kiogo kimwe aya maruagira mutito uyu ale maruagira mutito uyu nge ni kiroho kiaingirire nikio waigua andu a mau matiari mutongoria nginya riria Kenyatta okire ku hijack amakiona advantage ya mau matire na leadership matire na structures niho Kenyatta family mokire maki hijack the whole idea maki form magiteka advantage ya leadership magishoka makiuraga all the people who were purported to be the leaders Kongo Karuba Mathenge Kimathi Waruigi acio they were killed matioragirwo ni athungu moragirwo ni the system ile ya Kenyatta ile yambiriirie so the same thing nio urona ninge ikihappen ciana ici ni kwarahurwo ciarahurwo from nowhere nikirego ikiwa we are leaderless we are churchless, we are religionless, tribalist, but they don't even understand kile mararwira. Ne vessels, ni tunaona mushiga ukwo ne muthigari ukaratha mundu no mushiga ucio nduri wamenya kana ni uri woraga mundu ungiuri kora mushiga ni wari uri woraga mundu ukwo ni dioi na die doraga mundu the same as Gen Z ciana ici is a generation of God ni undu ake kurehe awakening na revival ya tari hani da kwirire ni kindu gego spread all over Africa mwamuko ucio wa ciana icio wa thiko icio ithatu ri ni tumete Nigeria wakane mwaki ni tumete Uganda wakane mwaki all African nations ni marathoma maundu maingi muno ni tiguthoma they in action now they are applying Gambia is applying Gambia thiete muno riu Nigeria thiete muno South Africa iyo ni tutaka revival de engineer go ni mundu revival to maundu manga tima pastor Michael ati mathoreka crusade ati mogere revival has come na kiundu kiu ni kiundu ya ndakoconire undu ucio na ngirumo ni andu muno ni mamenyerete kunuma ni kani tondu ndakiurirwo ni mbura muruthi ugigitwika nyau ni manumire matiramenya muruthi uri uthina waku ni ndoririe kiuria ni kwari na influx ya Nigerians. Yeah, you're right. Kenya. Mokirege muno. All top Nigerians they were here. Pastors. Ugishoka uka the influx ya American through the line of the government. Nwanyita? Makeihura huko Kenya either Kasarani Stadium, Nyayo Stadium, Kasarani Stadium, Nakuru, all over. Yes. There was an influx. Adwashio nio metago athomi ajata. Andu aria meri maigure gwekana gaciaro kure Nazarethi magiuka kurireria kana kau tondu mendaga kuiya njata iyo